را آزادی هاتن کرن دوی دولت و دستلاتاری ترکیه وان دنگان بکه دوی برچاکن برگلان جبر چاوین خواه که او راستی ببینه دوی ترکیه جاشتیه نترسه و دمل دسته اجترا که مرجم بریز عبدالله öcalan باش بکه و دنگه وی وره بیسته خوابون به منشطه جبو آزادی به بریارن درکت هجمارت سد و چاران روزنامه خوابون درکت روزنامه و هفته تکوشنا جوان جهانی یا جبو آزادی ریبرا پو درخص پیش به منشطه جبو آزادی به بریارن درکت روزنامه بریارن دو کنفرانس یکتیا جوان جهانی یا کل پاریس پیک هات به بیر خست و جهدان نرخاندنا اندام کمیته آمده کار آلمانیای یانگ فریکه در روزنامه ده چاودری خوین کنفرانس پاروکر و دست شانکر کو جوان جبو آزادی ریبرا پو ببریارن روزنامه ده مانشیت ده جهدان نرخاندنن بردف کامل ساجنانا DPP آینور سارجا بالکشاندیه سر مشه آزادی و گوت کو بگلک سازیان رخباتن وان این مشه ده دومن روزنامه دیسا ده مانشیت ده نوچیا کرمانشکی یا bu parlamenter BP ساوار برولوین رد درخستیه پیش با پساوا برولین بالکشاندیه سر تجیده و گود تجدال سر بریز عبدالله öcalan سوچه مروانیه جبو بریز öcalan تکوشینا خواه دومینن او پیدیوی پشگیریامه هیه روزنامه هف پیوینا با انداما کنسیا سروکاتیا پیده فوزا یوسف رجی درخستیه سور مانشته او سرناو روژاوا نجی شر هزنده سلاتاره نویساندیه Selahattin Erdem در روزنامه özgür politikaya da PKK'li Almanya çavhatiye qadağa kirin niksi kerem bikin. Selahattin Erdem در روزنامه یعنی özgür politikaya renivisiye و دبیجه قدخه لسر PKK ده 26 مجدار 1993 ده جالی پارلمانتوی المانیا هات داین جبو که راستیا و بریارور زانی نزه بنفسینم از یک جه برسوچ دوزا دوزل دورفه یا نافدارم لو ما از شاهید پیشکتنین و سردم ما و راستی جواره ببیجم علاقه قدخه کرنا بریخستن ترور را نینه Erdem de beje pişti çalakiyên er û hûşemzînanê ku şerê gerîla dest pê kir rêveberiya Tirkiye de hezîrana 1985 de ev rewş kire rojeva NATOyê û li gorî xala pêncan ya NATOyê piştgirî xwest. NATO jî ji vê rojê û heta îro şerê li Kurdistanê birêve dibe. Di 28 Sivata 1986 de Serokwezîrê Swêdê Olof Palme li Stockholmê de encama êrişekê de hate kuştin. Devleta Türk û NATO ketin nava hevildanan ku kuştina Olof Palme bikin stûyê PKK. Di avîna 1986 de rêxistinên îstixbaratê yên dewletên Ewropa jî li hev civiyan û bi hev re lêpirsîna PKK dan dest pê kirin. Di tîrme 1987 de biryar dan ku encama lêkolînên li ser vê bingehê vegerînin dozeke darizandinê. Di Sivata 1988 de jî dest bi girtinan kirin û pêvajoya darizandina di sala 1989 dane dest pê kir. Kuştina Palme gelekî zêde bi kar anîn û xwestin fereseta ku PKK ku tevgereke tekuşîna rizgariya neteweyiya Kurd e reş bikin. Bi rastî rewşek ku jê nayê derketin afirandin. Bi taybetî dozgerên Almanyayê bi navê Nêçîra Kurdan ketin nava tevgerê. Bêguman Kurd jî li dijî vê helbesta neqanûnî berxwedan kirin. Me di destpêka sala 1993 de mehkeme protesto kir û nêzî neh mehan neçûn rûniştina dozê. Dozgerên Almanya kedibûn rewşeke xerab û ji parêzerên me re gotin ji bo em bigînin çareseriyeke maqûl em civîneke hevpar bikin. Em parêzerên me dadger û dozger li salona dadgehê û di binê erdê de li hev kombûn. Piştî gelek sohbet û nîqaşan dozger û dadgeran gotin hûn hin sûcan qebûl bikin em ê li gorî vê yekê ceza bidin û demildest weberdin. 6 sal bûn bêyî ku sûcekî me hebe em girtîbûn. Li ciyê ku ew sûcên xwe îtiraf bikin dixwastin em sûc qebûl bikin. Li ciyê ku ew sûcên xwe îtiraf bikin dixwastin em sûc qebûl bikin.
ما اف روش نرخاند و داخوازین وان رد کرن و گوت ام بی سوچن و دوی هون مبردن سوچن که من نکری چما هم قبول بکن پشتی که ما داخوازین وان رد کرن پارلمانتوی آلمانیا ده 26 مجدار 1993 ده بریارا پکیک ریخستنک سوچ دا و پکیک لألمانیا وک ریخستنک سوچ خدخه کرد دادگاه دوزلدورف جی به بهانه اندام ریخستن سوچیا قدخه امجی 6 سالان جزا کرن جخوا ام 6 سالان گرتی بون ده هفته نیسان 1994 جی ام بردان بریار قدخه لسر پکیک یا 26 مجداره تن جبو که دادگاه دوزلدورف ما جزا بکهات کرتن لدادگاه ما فمرووانا اوروپا دممه ده 5 تیرمه 2001 ده هاته بتال کرن و مبرات کرد لقدخه لسر پکیک رانه کرن د 4 روزانده نزی 20 کولبر د ایرشن ایران ده هاتن کشتن کولبرنس درباره ایرشن هزین ایران ده آگاه دا وها گفت لسر سینوری بانه روشرات کردستان ده انجام گلباران دولت ایران ده نزی 20 کولبران بریندار بونه هات گوتن دنابرا آدار و ایلونه ده سیزده کولبر لدورن سینور روشرات هاتنه کشتن هفته و ده جمیرین دار بونه کولبر نفت بیجه ده دما درباس بونه ده لدو دورن سینور لنفسد و بانه ایرشن سر کولبران سیده بونه Reveberiya Xweser ve 392 malbatên Daişî bide Iraqê. 392 malbat dibe 778 kes hatzanên de Reveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûrî ve 776 malbatan radestê Iraqê bikin. 392 malbat li kampa Holê ya li Bakur Rojhilatê Sûrî ne ku hemû malbatên Daişî ne. Hat gotin ji bo vegera koçberan Wezareta Koç û Koçberana Iraqê bi Reveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûrî re di nava hemahengiyê de. لدریا سپی هلیکوپتره که امریکا کت خواره 5 لشکر مرن فرمانداری امریکا یا اوروپا اسکو راگهاند کو ده مجدار ده لدریا سپی هلیکوپتره کو جبو پروردهی خوز له هوای بنزین بگیره کت خواره و 5 لشکر مرنه این کوم دازانین کو اول سر صدما کتنا هلیکوپتره راواستایانه آژانسا آژی راگهاند کو پشتی بویره کشتین امریکا ین نزدیکی جهه بویره جبو لگر نکتنا نوا حرکت ده لگر نوانجی دوام دیگه پشت ایریش لدجی اسرائیل ارتش امریکا دو کشتین بالا فرانشیان دنه دریا سیبو لهر مدس به تطبیقاتان کریه امریکاlı Suriye erişi hezengirday İran'e kirin hej jivan hatın kuştun jidema şerin abere Hamas ve İsrail'e Amerika hezen İran'e yelini Suriye dike hedem. Leguri çavderiya mafemruvan a Suriye devletin yekbuyen Amerika ve ki bersi ve erişi aledici hezen khoya erişi alegerin İran'e kir. Le çavderiya mafemruvan negud Amerika le kudere le hezen İran'e daye. Dencama erişi de hatta gotun hej milisen İran'e hatine kuştun ev caret sisiyane Amerika'da haftaya davide erişi tesisen giridayı İran'ı diken. Atölye hünera zarukan jali qawime gazkar ve hata aslan kirin komxabata hünera zaruken kurd ku dahat plan kirin li navçeya Şirnak Cizre duh were pêkanên jalê qawîme xespkar hate aslan kirin keske bi daxuyaneke got em polîtîqeyên qedexekirinê teşhîr û şermezar dikin keske dest şankir ku konfederasyona wan û navenda mihîrcana çand û hunerê ya Cizre konserek organize kirine konser îro li parka Botaşê weriya pêkanên di heman demê de li taxa Çemlülürkê Nûrê atölyeya huner ya zarokan ji were vekirin li qawîme xespkar konser û vekirina atölyeyê aslan kirin hat diyarkirin ku ji bo pêkarina bernameya konser û atölyeyan demekin mabû qawîme xespkariyê Cizre ragihandiye ku li parkê tur çalekî nayên kirin kesên ku ji bo mîrîcanê çûne parkê ji aliyê polîsan ve hatine aslan kirin polîsan diyarkirine ku agahî nehatiye dayîn û ev nahêlin gerokma atölyeyê weke û konser were pêkanên dora parkê ji bi wesîtên zirxî hatiye dorpêç kirin.
Tîma futbolê ya jinan ya Amedsporê 3 puan girtin. Di hefteya dehemîn a Lîga Süper a futbolê ya jinan ya TFF'de tîma futbolê ya jinan a Amedsporê li siha xwe li gel tîma futbolê ya jinan a Ataşehir Belediyesporê hatin pêşbêriyev. Maç li tesîsa sporê ya şaredariya Amedê li Seyrantepe pêkat. Tîma jinan a Amedsporê bi golên Buket, Karadağ û Diana Ataşehir Belediyespor 2-1 têk bir û di sahayê xwe de 3 puan girtin. Li Cizre Botan dîwana dengbêjan pêkat li dijî zextên Dewleta Tirk û Asîmilasyonê bi pêşengtiya Organîzasyon Sanatça û Federasyona Sendîkayên Ketkarên Cemeveriyê li Cizre Mîrcana Çand û Hunerê pêkat. Pêşî li ser huner, çand û wêjeya Kurdî giringiya wê ji bo civakê û asta asîmilasyonê paner pêkatin paşê jî dîwana dengbêjan hat gotin. Hediye Kalkan, Eylül Nazlıer, Rezane Botî, Mehmet Deniz li dîwana dengbêjan demên xwe dan rûberandin. Di dîwana dengbêjan bi saetan dewam kir. Em bi vê nûçeyê xatirê xwe ji we dixwazin dem baş. Radyoyu Dengê Gelin, Dengê Köyü Havvatiya.